one Kennedy a compreko e Japan ho nsensem no na chese ma ba betiesi o mampanyida da John Dramani Mahama nsem a okokekae e wo say City News or TV3 whatever interview o money no eye no edi kan no me pese me bo me wura eye former anase enye former po mo fan chem me pese me bowura Domahene akache na semu waba on there so I say ni din beda pa there ene se bi obedi nsem huna me abo ni din na ni moso mpanyifo se antimu a etete wontoma eni nti Domahene se akunya na wote so no wo hwe na woni ni die ma akunya na so free so because ye mpese ye be kasa na akwati akunya no ba de wo ye bia so twe akunya no ti akasaba de ade bia wo Domahene wo ye bia wo twe akunya no ti akasaba 2012 prior to election John Dramani Mahama former president His Excellency ebesrao ewo Doma na oba ye no wo ka kire ni sese de John Dramani Mahama a transform Doma ama akwa Ghana nyina no kura no uhu bi da enu nti so bia beka na no atuma wo Domahene wo be ye serial caller e de amano wo see in your video wo see ye kana o kan akwana akwanie ni abwaje so pin waka schools a wesi o kan ya besi unyuma ye fedodo these were your words so wa ye Doma kura ma chese so bia kura anka wo be ye serial caller amano na ne de ekoba ne sen na wasan twa ho se Doma ekura teta pansam ne development ama Doma aka akiri so wahu wanim guase wankasa no ye nipa bia ahenie bi mfataw minhu ohina wonko a homache na yede ukwatena akunya so ma ukoso ahenie bi emfataw no aye se akunya no begu hu fi enti wo de gu hu fi ne ko enti na enye gba yi baby foko na beto abo ano so nte ya jama o chiame nkasa ana Domahene na chiame na ho Doma akunya no chiame na ho wano nte mesi ya fama o chiame no nkasa emaw no wano nte na wo ba nipa ma hunu se wo ye ohene sa atade na ani anwan abiebio batom sese bi ko dwiam bia wo ba nipa mu no eye fi na de ka Doma ma nti mu nso atuhinifo o sha atade na ba no mo hwe ne ha ama ndi atade no aba nipa mu empanyifo se ohene wonti afutu no ono eda wode na ntoma sebi eti ejanan ekobedwam nti e bia na maka no mu antimi mi wie na makotogbe afede o style of politics no airtime and the way where you and the new be asem when I pay wo do ho and the media say ohini bi kasa me time anyoko we echi me ni problem. I don't have any problem one oye nipa and he has also right to make a choice o your ohini and say why you super being but you can say o your ohini a ube nya twumse nti na ye bre wo man Ghana mu no saa nkrofo we num no nipa a wonte ho a na ne dia ne sebio sebi o gena nan kura guru ho a esan se o don no nti na ye se o mapan wo yi nipa bonefo obi a wonyi aten on kani nuamfunu so se nipa no wo yi nipa bonefo but wo abepem aka no kura akire wonua na wo yi wonua aten no wa kire nsa de we nye no ye se wo mum na wo tamfo nti ya de tum be ne tamfo ba papa we nim se asema me ka kire no okoda ne sum yeso a video so ye na no so no ada ne sum yeso na se wo se enye influence bi ne free ba bi na se abehye ne mu na ode ye sa de ne se opese ogu baumia ehufin MPP party ne hufin wa na dwen se the PS stadium wo ye no opeso ye ofa kwan bi so no gu MPP party hufin a ana enye ne motive so be ye sa de na ka papa ne koda no sore ya ko me kasa wo social media bi me na me ka kire wo ma me ko ba jo me ho ye na so ai ko me kasa bi mu da oba Joyce nso je otu once ya wo yi na tan no eno doesn't mean and I can no kura kire no eno doesn't mean say we na tanfo but wo no be fa ne personal hwe sa no ma we na papa no edi akire krofo we no no ana papa ne di akire a akogwebie ne ne omuntufu na obi a wo ngege ne tuufo de ngege ene tuufo okomande wo ebekwan no bi tuufo afa as a reverend father baby a wakwa koduro no
yɛse abofra ehu ne nsa hohoro a oni mpanifo ne didi se na na adokura antwe ne ho amfiri wo ho anka menka megya MPP party yes e kan ne mesa repeat bio se na na do sa je wa atu ana MPP for sam frew se be sam be lead om se om na wo ye sofo a me gya kasa ma MPP me kasa bi mu da meti me party me so meti me party abesei MPP abeye campaign sa se Kennedy ayi ne de no abesei ngoma basa me na mka kire wo ade ntina me kasa hwe so unu bi fa nyonko tie ni wa ha so unu bi fa nyonko na se oni nam na da bia e pa mo che we e futu se ma de ma nyina so oni obi fa nyonko pa tight na oni nam da bia na usin to bia wo ye bia na o kanfo oh ye na nya hwo a se nipa no twe hu firi no sa nipa no twe hu firi no ade ntina me kasa ompe oyi ebi na ore owusu be mpa eye no oye na dwen se ohogwa ekufu de opegyepeja no ambo na baso a batena ompe na sem won se adadi won se de kitwa bi amana be yin su ba bi se won obi na mo te sa make se beche won de dafa kudi no na hwe se opowase mampa so won obi nam na se won ye sa ade no de ohwohwo because of say onya bi wo ho what take advantage bi wo personality edi ye bibia o benefit enti won peso belu su sa ade no ti obehwohwo wa na wo mistake no just simple thing na sa time no ana obekire wo say na wo defe ba obi a woni ne namwa wo ya na waka o masa de we ya we de enyewu sa nipa no uhu ni se we yotamfo umpe na sem ba sa nipa na ye nipa ye so kamfo no obi otimi kire wo sinto wo ya de otu kese masa de a wo ye emwa wo blessing boy word we say wo so din ho blessing boy word busa no makola armene na adwuma kwa me no wo so obase o sisi a wa ye ne nsase no makola aro me no namwa sede metie me suni me ban abrabo bi ma fam a amwa me ena me no de nante me kyerɛkyerɛw me tufo sede be ya eme se me beto se bio wo da kyechem na me go ka me hu dam na kyekere si na ya dam da dam masa me ye mambofo me mpabonefo uhu me atwe hu firi me ho uhu ni saafo ni bi namwa adentia. There is no way ubetima kache me say Akufo-Addo aye obone da onim de ni nice so ope MPP down for